tujipange vizuri kwa sababu ya ajili ya video. Bado ni wengi tunawasubiri. Bado tunawasubiri hao wimbo chini kwa chini kwa ajili ya heshima ya marehemu mwenda zake Esther Nyaboke Machani. Kumbuka ni sherehe ya muhimu, sherehe ya maana sana. Sasa nimeona wamefika. Ngoma hiyo minta yako Livageli. Oge ndige pindi kega ni timu yao. Karibu sana. Yamono, Ramon. Ona kurukumina watu anga naiga bole ndo tinga watu na wange wale. Okay, awai kirego na wa tanga ni wait. Timai tinga mo ko ko no mes mo mata mo ko na dieta. Mo aku biar ni mo trans. Kayak ko kana jinsa no roje ko ka ko wa ge ni mo na jinsa je wa ko te. Okay. Dieta tu ko kwa ni dieta ko trans. Asa buba enya komtia Ndugu buba kasi yale jengo kuna oyo moiminde urukimweli pia muno Mbamuno njasa Maria tangoro kulisawa na utoi wa George tanga ni kabisa umocho yoigo ba mwawo araka muga kariera aba mwabo bubiri ngima nabagichonjo abagima tole bamwabo muna twaigwo mwalimu Thomas ateba na bere igo na intuma igatore una gwakwana ndiyamono ngenya ngiringorokwa aya bawarinde umwana uriyo cyoshyole ngwaria no muigwana ndiyamono ariera mukayone asante Bole ase muga kariera no moigwa bole nene jena kwana kare njesa Marieta ngoro kuchemis nyengiri oyo mabasabina yo awahiri na wasani bachire ko kazi ni ane pole ikinege ndyo kumisana kazi ni ane muruyo ya mutigire mapema abana bara kwa batiralite batagwa tingina koro Royo iga kazi ni ane nechisemi alenge kolia airete atagete koiro mwana ese school we mwate gabuno muntu yutaji dia ngio muntu yotari gochira omuntu ibana gete no mui akira kole bintu birekabi ibine binte bibe muntu tori kwa babo nakuja goitore te bosobo maine bole omuntu yune genda kole te gende kebe liye tali ane Thomas nyingiri oyi wa chochi se tomboke mwele no igo nyobete chin Njasa Maria tangoro kwa mboya mwako ya yako tata Boris kasi ni chana Ngoba kwani ngabwakire bi nje mwana haraka omwibwe Yetali ane ngoro kula linyanjoka kwa mwana yangu Ora sabino minto tari ogwanja kwa haraka mwana wono obokongu na obole ande nkwamanyete ngayango takobale njembi disikira murango oyo bolero eyombenge Bora sana kamati kamera di mitando na beri njeke mutujuru keke mtu mukoma Biyamo na siri doga yanta ibua mwabonga pole tebi na mama na tata nyekiroro yato sabe asiri tria tata yo mwana ya moyo mtakatifu amina tata itule igoro yetali auli sikwe bonda bwa buiche uwanja kwa okore kanesa igabuna igoro to intibona ndagire jaite yabono turusie ibyo itumne to tiga bagote chege tubasukute kasogotem neo to buru asobwensi amina tosorole Mone tata nyasai tuachira sol, ramu nyamavera mange tuachira senyanki wano uyu nyar kunya kurara seguro je ubaskana. Tatu kunya mavera mango tikiru muka kwa ima igana bana ba ena ba mwabo na mama mwana tatu mwabo. Tori bwi meganda kunya mavera mango nyar kubatuntu bana manyingau. Tatu kunya mavera mange kera bana balga kuriel asingi juwa nchani wao.
kuba bole mu bwisa ndi tata bwa mabera kubwa mono witana na nge tata bwa mabera singe yo buya bwa ona petiro ko chagwa suru kono no geti ko yo wanje no Kristo mutori eto amin samarieta na Agnes achuchi pole mama pole mama na tata kono na binsi ya ikire ko gerando si na sto ko ruto tigeta bandu barai na babiko samarieta Margaret oi wajo Naire maskani to bata gaiga na manene sana yagala oyo mata adiera ni mokoyone ande bono o boiri mborega nobu yobu ya orende nakrangorandru nikrubuke mweri yani mate na mwe mes ayako alkuta kwenda manganaya yana mun mwaka muhimu jota jangi wetaransa no ne chinguru jeta tu kwanya na chinguru kurwali wekirega senangana ye kwa tu atinga nura kwane okay kagono kwano nduya mono warigani bumwego yo mwari motene bumwego yo abakoyo na sumu chuyo iga na tebere pole sana alete ngura yana yo murigyo na bana bana ojo muchuyo iga mbo mame albata manyeti ojo na mama ruete ana mete ga bobiri gambo mamende abatene tumuyega ngabakoyona atakana ko mama yo saria nanda yanda berega yango tabanga tetore mereri ikiagera mokoyono yosirete umwana ne kwere school umwalimu ere samono mono historia elia endo tura kala mama te batua jagaiga nane bato boria so moyo mia kala toika so sangelia ebyo konya kuba so tama mwante turu otuare kana bateba abotokoro nane mwa mnaresa na turangeli aba kota mana abatajeti tubabwatesi amana ya yanda boshyo amujituri yogo chaiwo umujonu mutaka yaya twenzi bizinyasa gaturenge ngokorera ni tutubwate choice seitalia alba minto maramba kwana kigana kwana wetura bakimonga barangeribwa ande na kwana mu mujoyoiga ande na kwana mu mwana bu mujoyoiga kuya muna soba ntagero mwana araka umwana nyabote wokaranga ibaki nitasa amune tabye mwana nyabote pero todo llegue to tanya de yo msabi ya go to ari kani muno yo msabi ya roma ngase beyonce akubwa mana na masipani wasiga bwa ani gindi kali to munengo ya to wasata go entonda wasabere to abina na mpayane abantu abo bakora mbere akubwa mana ayaiga abeire utariamo na barago ngo bakorire gente que gwetera nande nabairi boka ba kongana umwana osire pero no umwana oyo kana abantu abamu akanga noyo ndo na chuma umwana oyo mabakanga oyo no umwana oyo ani pegweto pero todo umwana moinari nakagwetna honest bingi mwana onye nige gatata gitikoru abeko bege ndike sana
atugwamana aigakorera gwakwanire nandi mwana kugiaga nayo kwa sababu aitira abana bake baruki gokora egesaku yagote gotokonya yagera umwana arangana nyaboke mbarata gukia egesaku kiabo yagera murote ensiri yakongire pa amane tokunyara omusigo bono tokunyara koria efisi omuntu otakunyara koria ase omugaka oria ase arakabwire kanyara omusika anyara omusigo bono rende family okoyona emereri tari omonto oremereri emereri mono okorera okonyokorera mwana aya igonsi nyasaye namanyete ng'ana ikiaro ogokorekanera nyaboke ene emeroberi ya nyasaye tatigane ya nyasaye lakini kobinyerete lakini mbigete icherende nabatenga nalisi batebe mogaka amayore korwarigogo abina noyomo Abenge kumaranje, abenge. abantu bomunene bwakire bororende mwanya tole Samaria tete ngoro kumoebi no yigolero ndi alo mwiwane basirire umwana omuyasana mutali gwetani mu kujero akorwa makwani amaya egendo takwana ekemo omugwa mwalimu kukwana lengane egesomo ndoria mtoto yale tole egente kikegasu kiagera bono twa tugutira omwana omwana asitole na ntota gete muntu uto aimukiara nonyena bagaka bakalemba batebuna mwisi harare sikabisa bekali ruze kawaida nimekuambia yoe. Okay. Aba kwanire abakayo ya riera n'abapimuri kwa chumura rende n'abarangiria batigara niwe master of sermon ne ko chinsa kyalire enje tiganda ralira ndokura kwa ne okuru kwinge ko ko number 1 omwana musungu kenga yotugoje na reke gori n'omuntu manare musungu ngwakanga mbuya mono ase omukigo obiri n'omwarimu gaiga n'abaana bamino ase engencho kwagerire paka omunyago oyo ekeire gaiga kwasirire omugaka ariera n'omunga Sabina inje matuko taringe kwera bine tarai kansa yo na rike go chansa na nyora na ore ogende to go sitkiana na bantu beri toret onye taria kwato le mia kwate waya ya mangana na gendrete kwanya omwana oyo iganya bukatara akora atarasira tabukira banyore kiranya gekon kuno mwarimu mwange agana amakweri yo bururu byo gukumya ane ko tebe ko musungu aya n'abantu bo biri abandi banyamware n'abandi baregaiga umucyoyega umuswati ominto Sabina igonta gete abana ba Sabina nandi tinde kuwaruka babina abana bayasana bakwebwa unorumya basumuno mucyororumya nagondo chibarabaya ntego umucyoyega orega watu kuro gaiga banyanga ina bonsupi n'abantu abayasana tina nakorama majando ko turega ikawa kunkwani nga mamembuya nabakwani nenye mwumbuya nona harole n'abantu abaya babekamo abana bari batigere babere basome naendelende bono mungu n'usirire nekero mungu n'usirete abantu arakata arenge gaiga bajani umwana uyu mwakoye nerega ko jabutumwa mangana nga extend kyabero mungu n'onyorerega bono rende
na yurara reri ngani ri school mwejo onyeweke ngaki abana wara kore wagendere school kwa maana Ariela hana nguvu, Sabina hana nguvu. Na pamoja na abana waje kokoragu ngogenda egeto kende omwarimu mwange ngenda gwakwana engeje biasara omuntu kogokora biasara wekogotaka abasani naende otwara omwoyo omuya omoigu oyo ne Nyaboke esukuru yekoroku ng'a yagecho omwana oyo agenda komobono karinyagitari kwire esukuru eyo oibo omwarimu ndwangire gochagaiga tinkumanya ng'aki abantu bande igo tokabwate chidini chago suwetivu ng'a tuli amani ga y'abantu na twanyore ngukwane bono ng'aki omuntu gukumurire chiruya esa bwadu chiskuru eyo yane n'omwana areke kwere skuru eyo tugutwara noena amagambuka ng'aki omuntu onaba abantu mbalingaga baritanyirega muno mwarimu mwangu kwana agaiga igasomise tubwiro gaje noine ngombe yanyu ogenda kuchoro yari chiororo ntuntu nokorere tikende kibukugoro gusinga kikiang'ukira n'omuntu okura kurwaroro oritanyire aende igaiga agendere tari buya omuntu obwata amabere ase abantu ekinege sana ekero tokorora egintu kengamuneki egintu kende gia kabere ebiasara bitwabere togokora ebiasara bino nememera nkonya chinyanya nkonya kere egento nkonya aye gokonya egento ekio torikobona obwanchani n'abantu bandi igokonya koteba ng'a inu egento eki kana goita gochiabu lakini igo ng'omanyete ng'a egento eki nkonya igokere kebe abamate bare igaiga bwobwiri igaiga wetera ntera agaiga ngigekogera mutako b'abantu abairi abaya naende abairi b'omukyoyo abaisike barwete omukyoyo bakagenda mubichonjo bakagenda mukinang'ami abandi bakagenda batukure ndeboro buchiko mogoro masike ing'a bantu abo barabwo naende ebiasara byabo bagokora igakora ng'a egento eki nekebekana kwa abantu abo banakoraraga abo banakobamuna bakoba amachara sauri yabo nimbwatiana amange ng'a ntobwati bobe na muntu omwana osirire omwana omuya otabwate kende bona abantu baye batigaire bonangusaba iga abantu bobiri mukonye enyumba ya Muswati Omido muyamono magaka ayako n'abantu babo Kimweri korwasobo Sabina aserambirambi kandi batabenga ondo bwensi otungu baterambirambi Arroyo Omido Douglas Osusu. Ikiwa umetumwa uko na rambirambi kwa siku ya leo, umuone katibu wetu wa siku ya leo Bwana Douglas ndipoza akuandikie. Makatibu wote wale ambao wako njiani, ningeomba kuwa mtupe majina ya wageni ambao wamefika ndipoza tuweze kuwatambua. Kwa wakati huu sasa, kwa njia ya kipekee ningependa kumuita Dr. Josephat Akanga. Dr. Josephat Akanga. Wakati Dr. Josephat Akanga anakuja, ningeomba makasini wote bina itikazini Chospe, Chia, Araka, Okongi, Choice, Jacqueline, abana balira bose itikazini ichiche bose yagaiga wakiongozwa na Dr. Josephat fundi wa mitambo. Karibu sana. Na ngoja mje nyote ndipoza nitawapa kipaza sauti. Dr. Josephat Oyoko na Gwatora amekuwa wa msaada sana katika msiba huu
ndipoza mnasikia familia inamtambua. Tikasin Komoranje toko roa unaende moja matenga ndorangere cousins. Cousins first be. I've given you 1 minute to organize yourselves. Nikimkaribisha daktari awe kiongozi wa kikundi hiki. Asante DJ. Dire moroje na drive Komoranje emogo kwa nilieta oya mubeka kwane. Kind. Mnaangalia weta vile iko, daktari unaelewa shida tuko nazo, kwa hivyo tafadhali. Asante sana. Wacha ni wape muda waetebera Marieta alafu nabo ibala kwani. Asante. Anti yana pole, ase ni ena abana bali pole, Marieta nora kerubo, kurumatu no nyali bali bwaboko, mwaka Kristo abanyabutoyo bwa church, sabina na anti yana. Arako mito pole, mama na tata pole, sa Marieta chaki mungu konsana. Kira usibodi, oyo konsana, mama pole. Radis Monyenze, wa church. Waponi mbia mune mwezi. Asa Marieta ngolo ku aliye nyabuto yosala. One kati nyana. Kukiri kunyanda ndinojo nyansira toko nyali bali ene kasi nyana sirete namo mama. Waponi mbia mune mwezi. Kare mionjabu. Kare muga kone kwa Biyamana sana watu wachano usameni. Abakuwa ni kwa kile bya mwezi. Kama ile zangu ulija yakanga. Kazi ya haraka. Mayore. Sedi na gemuma. Haraka kula. Sili pia morana njeno ikonsandonde mwana umtopole sana. Marieta ngo Beatrice Monyenze ongo tigotebi anti yane na ango pole ekasi ni yane na bana bali batigaire pole gaki Nyasaye namanyete ng'a engaki mamu mina nyore takendi bakwanite no monene bona igo mugenderere gukwana na Nyasaye namaite atarabai tata barorera mwana. Hani kwa mayore ya kusirane kazi ya kwa mwapore familia sasa na hiyo Marieta sana kemuma John ya kaka alende na tayari yani kabisa mwanzo kama ni na rede sana na maneno ya bana bana Nanjengwa ka pole asikasi niane haraka namona hadi ya Sabina na yeye sama Marieta ngoro kumza eyo nyakande yabuga ninsemo ya aliera peon mwana trase vera abato bwana nya kimbia muri asibya matunda moyo yoregaiga sarna nyandiana so Marieta ngoro kunyamuta kanga oyo sirere kibomo mwanjoye nare kasi yanara tende kama shughuli ya matunda umuntu ujyaje ku day 1 abana bose barapakojwa na gitari mbama nyiti kile ko madaga ara kama samira mumbu aria mumawondo
Abana agate toka manangina. Tari muswali kile yote. Iyo watupati mangi. Asengi jaye chingaki. Najua tikangere libageli mpevi kasini ane araka pole. Asa ugo sire liguno morugio. Asa Marieta njengo Thomas go sebo akanga. Kwa nyago araka ni kasini ane. Ndiamono Samarieta nje Sakaria ya para kurugoke mweli lambo mame irende yango matiwate yabanga handu muiwo chengeye ende njo muiwo mona renda senge njo yechisa ono ntugo kwana mama akuru kwa rosia mugotu uyu mwabali ndiamono Ndiamono sana ase Marieta Angorok Josephat akanga Ariera na Sabina ini anko yane ne anti yane oyo araka ne kasini yane abas kasini chane chonsi akina kontes whatever pole sana kwa niaba yechi kasini tualetere pole ase omochoe. I just want to thank all the cousins for the good work done. You did a very good job. I want to thank the relatives, I want to thank the friends, especially at Eldoret, for the good job you did. Ekenyoreke gango bakarambia mono sana asega singia sana mwako la teke kenyoreke ya sana na ndio moramo sana kwa yechensa iwanga teba una walimu ateba sekesi yake tabadhari kwa pamoja. We want just to deserve for this family and we want to echo you that every person on this earth, we are all equal before God, and therefore we will support you the best way we can. Thank you and God bless you all. Pia mono Daktari Josephat yoto kwenye sana aso msipo yoiga. Masinde Muliro University students. Masinde Muliro University students aso mwana marema waso. Kama wanafunzi wawili watatu wako kwa ajili ya university, tungependa kuwatambua kwa wakati. Masinde Muliro University students. Bwana na attend direct tune. Asenge nche wede very friendly. Sita kwa ndaiga. Abana bariera ayo mago jote nagaiga abaidi bae wate nora ba kwebiti. That is the format I want to follow. Abaidi ba marem obiri. Naona university. Abaidi ba marem obiri. The family marem obiri tenegaiga abaidi baje kwa hapo le bache gaiga wapiwe picha and we fold that order mpaka chini. These are university students from Masinde Muliro, mahali wanafunzi wa marehemu anajumuika. Tafadhali majina because of the weather. Asante Davis from Masinde Muliro. Nawako ni Bembora Somane. Marieta Angorok Joshua Karanja Kurwalia Moro Kutumweni. Natorama na Davis tunasoma naye katika chuo kikuu cha Masinde Muliro. Nimeleta pole zangu kwa familia. Excuse me. Davis yako wapi? Davis yako wapi? Tafadhali simama na wanafunzi wako pale for the Photoshop. Mama wanafunzi wenyewe ndio yaenda, please come for a photo for remembrance. Ajangirole Nata Angorok Joshua Karanja Kurwalia Moro Kutumweni Kurali. Davis Nadosa Manel is a good friend of mine. Yes, I think I'm going to sing into you can do you. Thank you so much. Next. Yamba kwaninga Wairebia. Davis numusani onotwa sometenere primary naboni gana otenere Masinde Muliro University. Samarieta Angorok Yera Kaisa Sitonya Machega. Thank you so much. Ndiye wanafunzi, Mungu awabariki. Abairi wanawata kwa niaba ya the late obiri. Mbaya ngendo mwana ndo bwaliera. Nada mugocha mwako bicha mwisaranze. Moroche weta na yabeire. Bali bacha kole wesia e familia maremo obiri. Oino mwana bwaliera omanene. Wakuja hapa mbele familia ya maremo ikuje ipewe picha mketi. Tafadhali. Moroche weta ya ngire. Tena Cameraman, tafadhali be in a position to take these photos for family remembrance.
wa the late Obiri ambazo tutakuita tena keti. Ama ile watakoreresie kwa njia ya kipekee Josephat Machani. Josephat Machani nero mwaka wa marehemu Esther Nyaboke. So Josephat Machani, tafadhali ningeomba wasimame na watoto wake wasimame na baba yake. Abuwa chaboso nere familia marehemu. Wino mwagakoe, wino mwanae, mumura, wino mwanae munyaruka. Aba hili balibata kubareresi. Tuende pale tupige picha. Iche tupe wimbo. Dunia yaisha, tazama ilivyo, mambo mengi yanatisha, magonjwa yasiyo na tiba, mauti, dunia ya waya, sio kwetu, dunia hii kwetu ni mbingu. Ni wengi tuwapa muda kidogo, ni wengi tuwapa muda kidogo, pange. Sio kwetu, dunia hii kwetu. Tuwasafiri wapitaji, tuwachane ya dunia. Can we wave the congregation? Ndiamono sana tuketi kwa sababu ya muda. Ama hili baada kwa choice ariero. Mwanorote system mwanorote mbaya, ngetani mchomwe. Staki tuende tupigane mara. Josephat abaye batakorera choice ariero, umunyaruka mumba waka ariero manene. Abana ba choice nyayibali. Abana ba choice tubekanga mamo meno. Abaye batakorera choice tafadhali. Maisha ya dunia hii yapita upesi kama upepo, ni ya masumbuko na huzuni tele, mwishowe Wakati bwana akembreye ego tunimete before imbraya usi. Maisha ya dunia hii Waito abana bacu koreres. Dice abana koreres choice. Bienvenido sogo chana site abasani moroye weather can we wave. Thank you so much. Abairi bata koreres Jacqueline Ariera. Kumara anteri ready yangira tarincho mula Jacqueline Ariera tafadhali simama hapa. Jacqueline Ariera na royo mwana mwaka Ariera. Abairi bata koreres Jacqueline Ariera. Mtembea haraka kidogo mwete mbramnero. Meanwhile, Eldoret team iwe tayari. Eldoret team tukiongozwa na Chavez wako Kirambur Nyariaro wawe tayari. Wakimaliza Diombata family. Awaigana wa kiriko chake na Ariera mbio mwana sogocha, can we wave to the meeting? Thank you so much. The last one, Aileen Ariera. Aileen Ariera ako wapi? Naona kuna mtoto mchanga sana. Aya, kujeni mbele tafadhali. Abairi baza koreresi Aileen. Meanwhile, the Eldoret team ikiongozwa na Chavez na Kirambori tafadhali weather ye ndoma tiesa wetu iragochi. Thank you so much. Ndiamono, can you salute the meeting? Asanteni sana. Bono na rangi Eldoret team mahali nimeita Chavez wako na Kirambori Nyariaro tafadhali na wewe weather yange na mmoja amekuwa ni dakika because kama sio nyinyi ama enebi I want to converse the meeting kama sio wawili kanga yero ndo batima kanga yaiga omubero yote angeza kwa Eldoret saa 12:30 kwa ajili yao wasio wawili mmeona hapa. Kwa sababu ya hiyo hata kama wewe umekataa tafadhali take 2 minutes say pole. Minto na bakwani wairire buya Nyasaye numuya ingagi kionzi onye tariere kanga rero nto iyo gaiga igoro ni oli alengeri tukoli kong asinde ekiagera namanyete nguma abantu amanyirenga
nkumira na twali ngai singi njoko mwenyu yo mintu ingate ngai muna umwato rete jinga chino lakini asenje yo yale ngiri litukulikom lakini nyasaye no muyana tuanjirete tuwaikaiga twametari tiri nerororo enene sana umwana narwarite mumusabire nande kumuranje mubeko kobokerinde anyare ko bakonyu inche musinto wako muyamon Tata wakwe. Bwana wetu Yesu apewe sifa. Amen. Sema amen. Amen. Asante. No letu arangino ku Eldoret. Eldoret iko turaba nenyo talio seito. Seito na. Tinigo na rule kenyorugia kionduso okinami. Umuchoko rukonya liaro. Usebu nyoro ndiye ki. Inka tato yoko rukunyaliaro uyo mwabo umungina bwenke yo mukuru ulikoro kunyang'ahina aliera noyo minto liera mu muro minto mwana oyo sirerwe noyo ne ono tigange ndanga so mwana machani tata nenje na retire ngoro yana yenkoro yangu nyasako yagore mwe tuagera na Eldoret urwa karete tumugina ngore amo ngako manya muno mwana muremu sana mwana muremereria ole sembra ayende ko bwate o semerio konenena Isae kuruhusiaro mungino varia lakini agakora tubwa kwaye agakora una atagete ono hata na wongo watevinga kwa muo wate Nobuya. Oh. Ya, Nobuya. Aende tata na wao le mungu kwa kwenye le maigo. Na kororasan. Igo abang itu bane.
Timokavia, Otimoka Somorembe, Timokavia, Otimoka Somorembe, Yesu Karache, Nato Mirane, Tata Karache, Nato Mirane, Arabia, Istominto Arabia, Arabia, Yamokominto Arabia, Otimo Kebia, Timoka Somorembe, Otimo Kebia, Timoka Somorembe, Yesu Karache, Nato Mirane, Tata Karache, Nato Mirane. Nkonye ntiki umwana uyu namanyite era kunakogenda ali yarime agatarase bali bamwabo akabebereria akababuli nkonye igaika nga anchie kogenda guikaraza gukwane ntiki iga kyo bimwa igure muna kyangana abo kyarigererekie milio akinirene ekere ya ikiramu umwana uyu nabagendete gotore minga yaya takulira bururuigo igintike korosi kere naindi nabo gekoba kontuntu are korora ngankebe ngole ko bakona kibeza kinana kiria ntubwataba alinsei gate bari n'abantu bari abanyene boka batenenge tayi batataje dikokoigwa umwana yakana gokani ayenda ngora digamatani ana kogenda kwe ko bisi yeranya kwa kororo murangwa ono lebe yai gete igoro iru beri ya iru ya beti wabo ono mwana yerete betinaba amanyete ngayaya ni tekena bokego dikoba agatanga na bwangere okwanire n'abantu begari tutamanyeki okiro okwanire n'abantu bamojari tutamanyeki okiro liye sanduki tutamanyeki one kereto ko bubu bere bwa irire ebintu byonsi gakore tenga kitogoteba na kitogo kwana Kakaende chebe tunaenda Bukarati, mambo batana mai tuko bio kwa mimi. Ngai jabu si. Tafadhali, you know you have done it extraordinary. Aya. Igomono atia banito ko gakeke gusinga etinyo geko nyakoragwa bamura bataiyo etinyo maregwa ono bano omumuro yonera nabare ngaria molotege tato koreri bono kwe karansire kero lieke gakuga to umwana minto asenchera erengi ya mono igoti gatuwankane igatuigwane igatumanyane na inde igatoteberania senya sana wote sisi ni watu wa Yesu. Diamono sana. Enero etumia kore ya sengom sana. Wate hubuna ya ringege tiro. Mtoko na toirore nyasaye pilala sing. Neumbata family. Manake wotuna unao sa mote nebo seye iga. Otoko kwa mwere rimaiga tanke.
mwakwe sana como kwani ya mwakwane familia mwaka. The family mwaka lera na we appreciate so much in a special way the role you have played in this program. Karibu sana. Wakiongozwa na mama, naona kuna watoto ambao wamsindikiza. Karibu sana. Habari usigaiga na wale kutoka na ukwana kwa Mamiga Kiombata family ambao wamefanya kazi sio chache kwa hii ziba. So, sijui nani spokesman, mama utaona vile utapanga watu wako. Karibu sana. Zaidi, wakapenda zanene, all protocols observed, na wakwani, yamore. Wakati ni nyemo kiaino, family Kiombata, kiba akore introduction. Con Sandano, Jiboro Kiombata, mama, pole sana kwa familia ya Nyaboke. Ndio kusema kidogo. Naitwa Pastor Daniel Naserian kutoka sehemu ya Kismara, kaunti Narok. Mimi ni mchungaji wa gogo wetu mahali hapa. Haya mambo yalipotokea, tuliweza kusema kwamba tunaombee marehemu. Bwana amempenda zaidi, lakini sisi ambaye tuko hai tutengeneze njia zetu, kwa sababu njia hiyo ndio kila mtu anapita. Hivyo tu tusidi tu kuomba na twende mbele za Mungu kila wakati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Mimi naitwa Grace Mtoni. Tunashiriki pamoja na church na tulisema tumsindikize na tunaambia familia pole sana, na Mungu awafariji na Mungu awape nguvu na akaweza kuwashindania. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Hata nani nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nami naishi na dada Eunice. Yeye ni mpendwa, tunashiriki naye kanisani. Kwa hivyo nimekuja ili tumpe pole wale ambao wamefiwa na Nyaboke. Kwa hivyo Mungu awabariki. na ira ni irio maneno aneng'ambia mono uri ubugoretie ubugima bwitu bwakira rituko twagendete tukaumana na Kristo Yesu uri ukora abana ba Israeli nero gendete gutora gwikira iga ona nere ndasekane kayariera pole sana tu mwana matano pole sana tu mwana Israeli pole sana se pole raisiana woyonya sawa watu kubwa kwaye mtumanya bantu ntubwati kubwa konde Nyasaye tata mwari kukozia eruri gutaka Nyaboke ari gutaka kurambura okoboko kwaye na bari kubuki omwana uyu lakini namwanjete mono omoirira agenda gukora Nyasaye atagite kende tikirito gukora utugwetigasi Yesu Kristo nero gutamira ubwito nonye Yesu Kristo kerare kogenda igoro egenta tutigirite n'ubwanchani egento nente ko batigera rikoria rero n'ubwanchani abantu baminto Monya ko barama. Ko enda tu kwanjani Kristo Yesu atubwato ko bokombiamo. Inche temporoku Rose Ombata ase abana twacha inche ngomo nene ga bono iga lakini abana bande ngaro atari kunyara guika babiri bagushugurika ko Eldoret kama akabwatire n'ekigasi kinde tari kunyara guika inche nari gocha lakini kagocha abara ikeleta Bono kwa familia ya marehemu ambaye ni kazini yangu, tulilelewa pamoja, hata amewahi ishi kwangu, nilimjua sana. Poleni sana kwa wote ambao wa familia hii, nawapa pole zangu. Na pia mimi ninafanya kazi pale kotini, nimekuwa nikizungumza na yule ambaye ni mkubwa katika hii familia, tuone vile hii kesi tutapeleka kotini.
Hatutaruhusu watu waendelee kuuawa, na wale ambao wanafanya hiyo makosa wanatembea hapa hivi tu. Kwa hivyo tutafuatilia na mawakili, tuko na mawakili, tutapeleka kesi kotini, na yule ambaye alisababisha hii ajali ikafanyika aweze kulipa. Alipe gharama ya hospitali yote na alipe compensation, kwa sababu Esther hakuwa amemaliza wakati wake wa kuishi. Ako na watoto ambao alikuwa analelewa. Kwa hivyo kwa familia tumekuja tu kuhakikishia tuko pamoja na nyinyi na tutaendelea kuwashikilia kama familia, tuhakikishe ya kwamba haki inatendeka. Kwa hivyo Bwana azidi kuwabariki. Asanteni. Thank you so much. Abana walibaga somadaza magistrate language. Wao kwana karatu wasibaga kwana waseka. That's the language they use. Thank you so much Jombata family, na Mungu azidi kuwabariki. Kono mrocha tuachire, we are about to invite the church. Okotara nkora kwa special dedication to Nyaboke. Nare go sabango uri otara kuria tate megaiga, otara sasa yamo. Kagokora Nyamache main. Nyamache main ikimaliza omo kuwezi die. Mtakuwa wafupi sana. Tukimaliza hapo tuenda administration tulete kanisa. Nadhani tukimaliza nare go sabako moranje mogenda. Mtoto yetu tokoro mchango na special way. Mwiwete kibili tigarekega. So ukimba stanza moja ya pili nitashukuru. Thank you so much. Asa Marieta Ngoro Dennis Onyanja. Kose walwa maete. Asirita dini ngoraro kwa umumishe na namenya tomogongo. Okotera ngora na Roseti. Okoba ya Nyaboke. Asingejo special education wokie sare. Igente kene na nyara goteba. Akia suwanja kwa ino. Okotera ukio goteru mangore tegento kiriga abantu banje. Bakonyo mwana uri nyagitari. Asugwanja kwa ino. Kiende tegotera iga. Uyo bwate kende sai mongonyo mwana uri nyagitari. Egere ranyore kende. Epiri neta kire nendagira nebinte binte. Ilisi asugwanja kwa ino. Karabuya eskumito Yesu karaje na tumerane Tata karaje na tumerane Arabia esto minto Arabia Yaboko minto Arabia Otimo kebuya Timo kasomorembe Otimo kebuya Timo kasomorembe Yesu karanje na tumerane Tata karanje na tumerane Yanyaboke urengu musubati umuya uri kwirwanira nasa y'ubugima bwaye itukirimo akoiro mwane sukuru yalengeri imambya ogenda yayangi ejo keri abaikesa gutambuka ogenda ya injira yesukuru akanyorana negari yalenge sukuru akaligeria ime eretarora muntu keri metandi puye wasoa ega situe gali ega mutajanya boke amono mwanu yomoke oringe kogende sukuru umwanu liasanishi
mbere akaumia muno nakumirie naende naichamire mwana mito nyabuke akanyora chingoma chale chinene aigasa magoraya igalenge kumunyunyuta kurukunde iyo kuwalenge kwabunegete omugongoyo nigalenga maute amone bigoti umubere umugima abantu bagatema komokonya bakamuira nyamache enyagitali yaito ulende egasinya nyamache bakamuira busongo aliare vosigisi keli akabekwa ambulensi akairwa elidoleti elinde bamukonye. Tutamalizia, thank you. Tutamalizia wakati wa kutoa rambirambi. Thank you so much. Kama nangilipana katika kusangilio ngoli akole primary school kotero ku kore kwa magomba sana. The county director Amos Kenya Antika, karibu sana. Karibu sana. And the family mwakaliera, we appreciate the effort you have given in this. Nyamache main. Nyamache main ndio hao, tafadhali kwa wimbo. Na hitu tuyotoire chingeki chiga kwa pole family. Tumpa mera tuacha kwa pole pamero viri na Janet. Na Mungu tatuterama. Waimbaji kutoka Nyamache Main. Vyumba vya usafi chirichira ari maiga nechabaga Kenya mbayo makaliera magari na mwinoga mokonyi yabangina ari mwaliera mokonyi abaga vyumba vya usafi. Karibu sana kanisa yetu ya Nyamache Main. Bwana asema njoo kwake utaona upendo wake maishani mwako. Ukija kwake na wewe utaishi. Bwana asema milele na milele. Bwana asema njoo kwake utaona upendo wake maishani mwako. Ukija kwake na wewe utaishi. Bwana asema milele na milele. Kwake Mwokozi kweli kuna raha tele, hakuna kifo, njaa wala magonjwa. Waliokufa kwake watafufuka, wakuwa mambo ya kale yamepita. Kwake Mwokozi kweli kuna raha tele, hakuna kifo, njaa wala magonjwa. Waliokufa kwake watafufuka, wakuwa mambo ya kale yamepita. Watu kujadili amri zake Mungu, wameziondoa na kuzikanyaga. Wao watatupa kwenye ziwa la moto.
hatukutotini amri zake Mungu, wameziondoa na kuzikanyaga, wao watatupwa kwenye ziwa la moto. Kwake Mwokozi kweli kuna raha tele, hakuna kifo, njaa wala magonjwa. Waliokufa kwake watafufuka, wakuu wa mambo ya kale yamepita. Kwake Mwokozi kweli kuna raha tele, hakuna kifo, njaa wala magonjwa. Waliokufa kwake watafufuka, wakuu wa mambo ya kale yamepita. Ni wale watakaotubu dhambi zao na kutembea naye Yesu siku zote, waache maovu anasa za dunia. Watakaorithi mji Yerusalemu ni wale watakaotubu dhambi zao na kutembea naye Yesu siku zote, waache maovu anasa za dunia. Kwake Mwokozi kweli kuna raha tele, hakuna kifo, njaa wala magonjwa. Waliokufa kwake watafufuka, wakuu wa mambo ya kale yamepita. Kwake Mwokozi kweli kuna raha tele, hakuna kifo, njaa wala magonjwa. Waliokufa kwake watafufuka, wakuu wa mambo ya kale yamepita. Kwake Mwokozi kweli kuna raha tele, hakuna kifo, njaa wala magonjwa. Waliokufa kwake watafufuka, wakuu wa mambo ya kale yamepita. Amen. Thank you, Nyamache men. Omo kubomo tayari ene kanisa ya Esther. University students, friends ambao wamekuja kwa ajili ya kijana marehemu waje kwa foto. Pia wanafunzi kutoka Emmanuel High School ambao walisoma na kijana wa marehemu waje haraka kwa picha. Karabu wangu kama mko naenda. Meanwhile, limbra yare gotu tuanyoro umo somo ne sana wechemi moskenya andika ando yotokonya sana na ando mwiri gochenke. Karibu sana. Thank you so much for coming. Ambao mnaona ni wanafunzi ambao wamesoma na kijana wa marehemu na ningependa kuja kupigwa picha pamoja na wao. Tuharakishe kidogo, mnaona vile hii ni ma.com, mnaona vile mvua inakupeleka. You have seen them in big numbers, meaning that they rate very well. Thank you for coming. Arrange yourself for a photo. Then we'll have one to represent the group. You may find Yoma Welfare who can speak on behalf of this welfare. Due to time and the weather. Biamana Sogota, piga picha, asante sana. Wasiwaito waiga, Tubata University students from different universities ambao wamesoma na huyu kijana na ni kama wako na welfare. So abana waito walimogo kinabono, you can imitate from this one. So sijui kama kikundi hiki kiko na kiongozi. So I will wish that you wengine they will wave
You will give one word. If you have an appreciation and an envelope, you can give. Thank you so much. Call it a day. Mwezi moja koyo mito pole na bokwandiri mwezi mbeamore abokwandiri nandi mbeamore amari tango ku Bravin Nyakundi, a former classmate to Davis Machani twasomere nere nande bono buna e group ya Naikuru tukabwata tukebe kamo nande nebe mpre ya ringoro tuamwana naitu gatoje erindo yo mito nere arrenantore nere eriga neri komu nande asere bunare gabono umusaya omoke gosiri mamu mino ekinekerere kenene noni ntwe toirianye geteke kwara una torige tore familia yangu ono yo mito nande tuensi di yande eriga nkairite motori rocha se ama sito tuensi motuga Machani, I think I was strong. Now, Baraba Kekuru Sasore, and I say Skuru Yao, Yandra Focus, and Dunia, just have hope. Then the ones being going to Koreka. Arafu, Asawana Variba Naikuru, the alumni of Naikuru, the class of 2021, of a very first year Bonega, Avande Bonsi, Avakorete. Tuabate tukesa karakeria keke tuanyorete ekiwono ngoikerakera Machani. Nashukuru wote, asante. Thank you so much. We have another group. Abakwani biyamone mwese asomane. Asamalita group Victor yonyo kibakulu menwali. Machani to asomane ere school yemeno asiye to akolete matan 2021. Natapore nguruki ya wanda wange abu to konya kole na Machani kuna kanyale school nyasaye numia Machani rema nyasaye na alamu ne familia yao makuru na makuru lakini ndio na morore kera ajire nyasaye tiago konya na kubwatese ase amasoma ao ilinde unyale gukora binya mbiyamona asine ye chinza ne lire ntoa chitamo tukanyara ko rukende tuabwate ni bongo era liwo ni Machani une grupu Yemen tigatonyara go kwa hiyo so much. Mbiyamona sana nyara ko kwa nyamwezi mbiyamona Grupu yenyewe ya Tiaire in that. So you can wave. Atmoni ama wanafunzi hapo. Mungu awabariki. Abantu bomunene ngo bakwani na baire Samarieta ngoroku Stanley Yondi ndo mwana masiri nyengiri na inche na atenenere seri bageriga ebirero byane na inche nge Musani one Davis twasomete nere ari omobondo bakatugakora class 8 amonere bono ase abana baitu arenge class 8. We came up with a group, WhatsApp group, na tukaweza kuungana, tukatoa kidogo kila ambacho tulitoa, na nitamkabidhi kakangu Davis hapo baadaye. Shukran. Thank you so much. Abana bumbe bange tubiyamorote. Biyamono, and we want you to continue the same. Bono naikire igepindi kia administration. Mini waile mukuba mobe tayari mukuba moga tayari gatu achire kan kubarani. Nyabutarare nobate nkwano oyo minteri cha. I really appreciate the effort of welcoming the visitors na Mungu akubariki. Nyabutonga kwaro kwa. Nanje tigatengire ni bageriga atsengenjo yege pindi eke kiarangeriwe nanda ali nanyorire esimi yomugambi ena nyori esimi yomugambi bono iga onte bya sengenjo yeke kasi taigo ikerana kwane pia bo ere elinde nyale ko bango te banga ekia kwana ajaga iga akabeka ba kakabeke nyore kamo akabate momente nie omorembe no morembo yo kero komente ni wa ekene kero kiwe kagetenene ekere to bwate te seria
itobeke aseri mukononi ekene getenene ekere tugwatetie ichiko igonga intwe kenyoro n'abayiri n'abasani itobeka eseri mukononi totige eseri egambe iyo kabuneta keire ekende ekero korigereria nyendiria ngachagoboro mwenori nare bateba nga omocho korori bwabake mweri genda mu ikaranse buya ochengeye n'umuke mweri omonginora egakerekani esukuru eria kuno korigereria nigero omocho korwa omoke mweri tago sukanyuma abake mweri bagokong'ontana ayoro omocho korwa abake mweri genda bakasa abake mweri baimuke bagende bagambe egenteke oboiri n'obosani bagenderere ekere tuna abantu abamo abana b'amajani n'amajani ekero okogenda gosoma ayibu 14 kibungu kia iya isana ibere maataria nigere gokoretera ogosemeria ng'a ogosemeria nkoreo ekero omotoge echirwe naende ritine riria atigara goikarisa boke abana bombata yani abana b'amajani ombata namanyire ogosemeria nkoro efamilia yonse byogosaba iri abana basani bacha amaganiria abo ogosemeria nkoreo goikenka ya majani egenderere goika etaya yoka azaria igoni nogosemeria gwensi namanyire ombata direti ombata nabwata abantu bachiete klasi ne barabwatie gendeke ekere turababwatesie goike kene getigare gekororekana asonsi kiani eltasi bare gaiga njena ataka mutenene Grande boss bya sebara motene ne mugwevu asingi jo musangere ko nanye mugabya ruza kuba arenge sese nigwa enera sasa ya buto eklani entakie meteria ari batira wicharia alikewa Mbia mano magari ya buto enche una crania yo ya ko bichocho ga ege tonara ko